Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alama an'am wa alama akram wa alama tafaddal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bihugugillah ma daqat illa wa farajahallah amma ba'du. Sedaja para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat Kiai Qadir Muhammad melarmuka ibri kesehatan ben Allah ben ikatan alumni Ipansel lagi Ispansel Ikatan Santri Bata-Bata Pantai Selatan Mak Pantai Selatan boh bodoh nyiroro kidul jawar malar muka barokah malar muka manfaat iki bencukan saya mewakili Bapak Bupati Kadinto Bapak Ahmad Zaini Pak ganteng songot aja kumis beracun kayaknya. Para kiai serabu kakak dinto malar muka barokah malar muka manfaat amin Allahumma amin Allahumma ngaci gi abdina acara ma'a tolong catat abdina acara ma'a tolong kaingaen deki sebelum totop apa seike ceramah kak dinto tanya akhirnya boleh ke sambian beenga ada ke ceramah Habib apa kun anganga sambian sebisa ngak ngengaen beri na hadiah aing poci yakin sing nginom terdepa ke Mekah ke Madinah terdepa ke Mekah angguan andi bese ini pak rakyat tembian nih kederem tandi bese terus kemek soro nemo ya tak nemo di mah les soko kering dinar tandi bese terus kemek hasilnya soko wareng sampang lebih dari beli buka Mekah PC nomor 10 sepenting takdir dari Allah banyak orang dina ala ko ajualan pop es ajualan betul king subhanallah polana andi takdir de pak gamek beda ada subhanallah beda boleh orang pantai selatan dina orang dinare masya Allah sebini muana glowing kayak mak ada si glowing sekali dinar bawa maghrib dua rapa hah kakek mata arat dinar apa beri modal gua kira kelakian ya tak berwinin kakir pak laki nih gigir dah seneng kurang ajar yang binir ya bu tak belajar pak Reng bini dina tak genah lagi.
Mon ke pengajian abedek moning bengko ya Allah bau ciluk. Leres Pak. Bongki jan yu. Reng lake neka terona, reng bini neka tak kudu radin. Sepenting roh om bersih seneng reng lake kita ki Pak. Apa boleh roh om mas glowing. Terus tak terus di bini radin Pak. Terus tak terus. Beri modal Kak. Penonton kecewa. Cereng laki dina terus laki Robi ini naratin geng tak ibri mo. Koida telah mengatakan sih. Apa jangan koida? Man aroda binina engak modelu fa alaihi bil modalu. Sapa orang laki setero binina engak model kotu beri mo. Beri. Mau tak beri modal beb. Ya kakek kudu sadar kiye yo. Mon kakek tak beri modal ben lake na tolong je adel. Je adel. Mon tak andi modal je adel. Mon tak andi mo je adel. Takok ngadel. Dojer ya. Neser Pak masyarakat tempian ngadel ondel. Arapa tak beri modal mangkan nebu mon nyare lake cek se gedeng malolo nyare se lembek ngeding. Kenapa kecantikanmu tergadaikan di dalam isi kantongnya? Aho. Lam salala Muhammad. Ngaji ge. Gigir nereng laki. Gigir na Bu. Tang ban mobil tak kok kempesen mireng dina. Terus agin dari ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngaji ge. Bon, ngereng ngaji. Catat kayak ngain abtina acara ma'a Kak Dinto bedepo apa namanya abtina ceramah catat kayak ngain deki sebelum top ceramah abtina apa sih ceramah Kak Dinto apa sih ceramah Kak Dinto catat apa sih ceramah kayak ngain sebelum top ceramah gula apa sih ceramah poin-poinnya tanya akina boleh sebisa nggak ngain beri nah hadiah aing poci akina singinom terdapat ke Mekah ke Madinah belikun oleh aing Kak Dinto siapa ki banyak yuk. Cuman uang ini ada kelemahannya. Beda tuh oleh sebenarnya uang mainan. Jauh nih. Allahu ta'ala Ahmad. Saya bisa jawab oleh hadiah obeng. Oleh nyaman dia. Oleh obeng, oleh aing. Bencukan Arya beda hadiah metu asli dari Yaman aneka bedanya maaf tidak adito kebe hadiah asli kudu langsung mah datang dari Yaman oleh aing oleh metu Arya metu Pak pesere apa beri pese rek kebe melai telur banyak Pak rek metu mun pas campur beri telur banyak angak-ngak kakirki campur telur banyak monyena Bon majik tahu ngak. Bon, oleh aing, oleh matu, oleh pese, deki terakhir oleh sur. Catat, ingain malar muka barokah, malar muka manfaat. Si foto, Pak, foto Pak. Dari kalau mutu tak titis sore itu. Marilah, iya tujuh lah. Di kalau orang termuter je. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ngaki orang odi perlo barokah perlo barokah
Barokah nikah adalah pelapana. Odi pelapana. Odi mun tada barokah tada pelapana. Mula tada pelapana make gule, make kambing, make sate tak nyaman mun tak beri pelap. Maronggi. Maronggi ini kan rebo ya. Maronggi keng beda pelapana. Beri buja, beri apa nyambang pote, beri nikah. Patemu bi nasi jagung. Aku. Patemu bi sambal terong. Atana cak lecak colok aja. Gini. Arab beda pelap. Keng montada pelapana. Make orang kak dinto, make apa nyamana? Make orang kak dinto odin soki. Montada pelapana tak nyaman odi. Sampian odi compon derita bing, masya Allah. Keng mon pah beda pelapana, alhamdulillah. Kopina. Malam pur ya. Terasa gina. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa barokah? Pelapana odi. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah nikah mon masuk ke arta sakuni terasa benyak. Sakuni terasa mon masuk ke apa? Mon masuk ke anak. Jadi anak soleh. Mon masuk ke badan. Jadi kuat. Jadi mon masuk ke bekto. Jadi bekto kak dinto makmur kelaben ketaatan. Mon barokah nikah masuk ke bek. Mon masuk ke keluarga. Sakinah mawaddah war. Mon masuk ke ate. As'adathu bekal dadi ate sebecre. Atena bec. Mon oleh barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi lah. Pusat tabarokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pusat tabarokah kak dinto adalah Gusti Kanjeng. Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi nih pusat tabarokah. Orang montro barokah maju. Abdina pak. Abdina kak dinto ketua lajnah dakwah Al-Wafa bi Ahdillah, alumni Yaman Hadramut kak dinto. Andi persatuan Yaman Al-Wafa bi Ahdillah. Abdina ketuan. Abdina andi apa namanya cakanca dari para kiai, para habaib kak dinto. Pak kompol kulendi programnya mana akhdus sanat wa taqwiyatul irtibat. Makuat sanat benjukan menjalin silaturahmi. Entar ke siapanya mana ke Tefur Ali Wafa, ke Fuad Nur Hasan, benjukan entar ke Kholil As'ad. Ke Kodir kak dinto cek mirip pa bikian. Bike Kholil kak dinto malar mau ke barokah iki. Alhamdulillah ning daerah kak dinto beda orang-orang singa ke apa namanya ke Kodir Muhammad kak dinto malar mau ke beri kesehatan. Di jembatan kebesampian mak lejen semak ka Gusti Kanjeng Nabi iki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lagi. Ting abdina antar ke Kholil kak dinto abdina sebagai ketua ngajukan pertanyaan. Tanya ke Kholil. Kak dinto ke Eki Habib. Anapa para kiai kak dinto kiai sareng para kiai para habaib kak dinto makun makon solawatan melolo ka umat ngaajunan kak dinto ke ada wano solawat padahal jawabuna Gusti Kanjeng Nabi afdalu ibadati ummati tilawatil ibadah si paling mapan tang umat montro ibadah setelah wajib ya maca Quran. Anapa maajunan asolawat melolo kak dinto ke
Jawaban kiai Kak Dinto singkat, padat, syamil, kamil. Apa jawabuna? Jawabuna ngak nikah. Kakak bina bedening Gusti Kanjeng Nabi Habib. Kakak bina bedening Gusti Kanjeng. Mangkana ngake kodir Kak Dinto. Orang ya cek solawatan ngake kolil. Apa? Malah orang ini kanal pek kan Nabi. Mola semak kan Nabi beda kakak bina. Akhlak bedening Nabi. Pengampunan Allah bedening Nabi. Orang saya nyari Allah bakal mangki Allah ning Gusti Kanjeng Nabi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Mon beda orang. Andi dosa. Apa? Minta ampun ke Allah datang ke sambian Muhammad. Terus kamu memintakan kepada aku akan ampuni dia. Jadi kakak pina bedening Gusti Kanjeng na. Alhamdulillah. 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 Maka dari Kak Dinto malar moga barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Engki. Beb ma molotan. Jareng molotan nek kata ada ning zaman Gusti Kanjeng Nabi. Ma molot. Ini ngaki. Kakek je pandek pikirna. Mauludnya sahabat dengan mauludnya kita itu lain. Mauludnya kita ini nggak ada apa-apanya. Sahabat maulud lebih besar dari kita. Pas Nabi tujuh sahabat, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya tabar nyebar agama aja. Sahabat itu maulidnya dengan berperang. 124.000 sahabat. Sesobung omor ning Madinah cuman 10.000. Kemana? Nyebar ke seluruh alam. Beda sining Cina, beda sining Kasa, beda sining Kasa. Apa? Menyebarkan. Itu adalah bentuk daripada maulid mereka. Kalau kita baca maulid cuman baca sifat Nabi. Cuman baca sifat Nabi. Apa sih maulid nika apa sih? Ini lagi. Apa sih maulid nika? Maca maulid nika adalah maca sejarah Nabi. Sejarah Nabi nika kitab senekaan Pak tebel Pak. Ada kitab sejarah. Mau dibaca kepi dari rumah. Ben para ulama sejarah Nabi supaya dikenal, bisa dibaca oleh orang awam. Kitab senekaan erengkes. Kitab minimalis. Minimalis sejarah Nabi. Mana? Maulid Dibai, Maulid Ahzab, Maulid Habsi, Dia Ulame, Syarabut Tohur. Apa neka? Aneka sejarah Nabi yang diringkes ke minimalis. Enggak perumahan aja. Biar kan mau bangun kan repot. Kebeaki perumahan. Maulid neka adalah sejarah Nabi yang diringkas. Apa manfaatnya nyebut Nabi? Banyak. Coba Habib Umar apa? Billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaimatu ziha anil qulubir rona. Coba Habib Umar, billah demi Allah, karir dzikra. Ulang-ulang wasfi Muhammadin. Sifat Gusti Kanjeng Nabi. Ceritaki, sebut, baca. Apa? Kaimatu ziha anil qulubir rona, supaya hati yang karat bisa bersih dengan menyebut nama Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Monreng lambok perang mak. Maulid ta beningak nikah. Beda ada sahabat itu telat ikut perang. Nabi itu kalau perang ngomong ke barat. Akhirnya lakuna kita berangkat ke barat. Ting hari hanya Nabi ke timur. Kenapa? Karena kalau enggak takut ada mata-mata di antara mereka. Sehingga kebaca perangnya. Aneh kepada sahabat telat. Juk tojuk bibi nina bektona panen. Bektona panen korma. Tojuk bibi nina pas nabang telat. Turun ayat orang Kak Dinto. Bi Nabi tak oleh sapa. Sedisa. Sekecamatan pada mabune tak ada sinyapa. Bibi nina tibi tak sapa. Tak sapa anggap elang. Apa? Alanggar. Mau letering lambok nih kak. Beda si cotot mata pak. Beda dua sahabat. Yang matanya tuh cudut. Al-cudutu. Oh ini al-cudutu. Hah? Tahun punten. Tahun nih. Kemarin ngeloncai bikowi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa matana? Cudut. Dua sahabat. Situngnya mana Qatadah bin Nu'man. Siapa? Qatadah.
Qatadah bin Nu'man bin Marqad. Qatadah bin Nu'man bin Marqad. Aneka Qatadah pernah tebangki sareng Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tanya, man anta? Siapa kamu? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man bin Marqad kadinto kainah. Kainah anak-anak nikah. Kainah. Kalau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kadinto aneka masih keturunanna Sayyidina Umar bin Khattab. Beda ceritana, lain bekto cerita lagi. Laceng begini. Akhirat temo beda anak-anak tanya, "Man anta?" Gala anak ibn alladhi salat alal khaddi aina. Aku adalah keturunannya sahabat yang pernah matanya cutut dari tempatnya. Faraddat bikafil Mustafa ahsanar raddi, dan dikembalikan oleh Rasulullah dengan sebaik-baik pengembalian. Jadi Qatadah kadinto matana kadinto kening panas jrup. Aduh. Teguk mata kadinto cekak ka panah. Lekera cekak. Sambi ke Nabi, tak nangis je. Nabi, berapa jong? Mata cutut. Apa jong? Mata cutut. Kalak, iki. Mata si anu gak diso kalak. Pabeli Gusti Kanjeng Nabi. Iki, pabeli langsung abeli bahkan ahsana raddi. Dengan pengembalian operasi yang sangat istimewa. Bahkan setelah dikembalikan oleh Nabi, mata yang tadi kena panah itu kembali dengan sempurna. Bahkan ketika aku buka, mata yang kanan ini lebih terang daripada mata yang kiri. Kenapa? Kening tanang Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Saya nomor 2, nyamana Samaka bin Aslam bin Huresh. Samaka bin Aslam bin Huresh. Samaka bin Aslam bin Huresh kadinto pernah juga keluar matana. Karena apa? Karena kena panah atau kena tombak. Maka apa? Dikembalikan oleh Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, lambat nih kemulut nih perang. Uncampian mungkin. Nih kalau mulut kun ya Rabbi nih kabinnya sih tak datang. Apa? Bubek. Allahumma shalli ala Muhammad. Bada juga sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang lamba, sahabat lamba kadinto ting perang, pedangannya tak mewah bu, pedangnya tak mapan. Mon reng kafir mereka pedang-pedang selarang, mon ting musuhnya langsung potong. Beda sahabat kadinto, mon perang kadang 20 orang yang megang pedang. Selain negu ketepen, negu dong petong, negu bereng. Tanya biwa kenapa? Saya jalan soko kadinto penyak saya numpak kendaraan paling gun 15. Selain jalan soko tak sendalan. Takkan beda peperangannya mana datur rika. Alapa polana dari panas sah tandi sendal kelampina kadinto buka bebetaki ke soko nak kebe sendal. Apa? Perjalanannya panjang dan panas. Aneka molot ring lambe. Langsung praktek. Membabankan amolot kun cerita sifatnya Nabi. Kita amolot cuman ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mau lambe perang, ada yang kelaki anak, ada yang kelaki bini. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda 2 sahabat kadinto perang bi Nabi, apa namanya perang sareng Gusti Kanjeng Nabi. Mereka kadinto apa? Pedang mereka tepes, ting, langsung potong. Lambak mon perang beni situng laban lema, minimal situng laban telok. Apa? Cuma muslimin sekuni. Perang potong langsung acara Gusti. Pedang gula potong. Noleh beda kaju, angkep lah maksudnya kan beda kaju na beko ya. Apa beko? Apa? Iya. Kalak yon talaki. Khud hadza. Kalak dia. Are mosona telokan, solo ngalak anu kaju, preng. Yakin sobat. Teguk. Pedang perang sampai mati kepi, are teguk. Kaju dadi pedang teguk kadinto Ukasha bin Muhsin. Nyamana Ukasha bin Muhsin. Aneka neguk pedang Nabi yang asalnya adalah kayu.
Beda boleh situng sahabatnya mana? Rifa'ah bin Rafi. Rifa'ah bin Rafi. Aneka ibri benabi ya kala. Kala mereka dinto penting situng peperangan cukembeh. Ting cukembeh ka dinto sahabat ning kaju. Sahabat ning anu ting congok lah jadi kaju boleh. Pertama jadi apa? Pedang. Dua sahabat Ukasha bin Muhsin pedangan nyawana Al-Gawi. Kuat si kuat. Yang kedua Rifa'ah bin Rafi. Kadinto mau lihat orang lambak neka nggak neka pak. Bening mangken. Mungkin neka lah. Amaca solawat amaca neka bid'ah. Tadi asal ke neka kaki je. Kalau ngomong-ngomong bid'ah oleh maca Quran reng Wahabi je. Di zaman Nabi ada titin Quran. Ada Quran di zaman Nabi? Tidak ada. Siapa yang membukukan Al-Quran? Kata ibu Aki, bid'ah aja. Al-Quran lambane kata dak titin. Berdasi adabu salah setong penyebab titik kadi itu Hajjaj bin Yusuf. Ayo, kosot titin Quran je suruh maca. Oh, janggu aja. Eki, ampun, Pak. Ulama kadi itu tak sembarangan. Eki, kullu bid'ah dolala apa? Mending aneka. Mohon Pak memahami, makanya kita ini ilzam kitab Allah. Wadba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Kita ahlu sunnah wal jamaah itu megang tiga: Al-Quran, hadis Nabi, dan pemahaman para ulama. Mana orang-orang kasar langsung memahami Al-Quran TV. Cek kaki lebur ke saya memahami Quran. Ya tafsirin karena TV. Bukan baban kadinto norot imam apa namanya ngikuti Imam Syafi'i apa? Mengambil pemahaman Imam Syafi'i di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Paham lagi? Bon, Allahumma shalli Ahmad. Abali ka barokah. Darem metro sakin dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah. Pusat barokahnya adalah Gusti Kanjeng. Gusti Kanjeng. Gusti Kanjeng Nabi. Darem mebeb calon oleh barokah. Mencara oleh barokah si paling kempang paling demang adalah nyemak ka Gusti Kanjeng nyemak ka Gusti Kanjeng Nabi. Darem mebeb saran semak ka Gusti Kanjeng Nabi. Beri si kempang Nabi amalan mak le semak ka Gusti Kanjeng Nabi. Amalan si paling kempang semak ka Gusti Kanjeng Nabi adalah benyak maca sholah. Ampun baca sholawat pun kada pun. Sholawat kadinto istimewa. Sholawat kadinto hadiah Allah kepada umat Gusti Kanjeng Nabi. Bekto Gusti Kanjeng Nabi oleh hadiah sholawat kadinto keluar Gusti Kanjeng Nabi muana tera seneng pas etanya apanya mana etanya bi sahabat Gusti ajunan majek teran majek senengah ajalnya pasti aku senang. Atani atin baru saja datang malaikat kepadaku. Malaikat Jibril. Kenapa? Mengatakan siapa saja yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Sekali solawat beri 10 pahala. Kosot 10 dosa. Yang kak 10 derajat. Setong solawat. Makanya sampian pak benyak maca solawat. Beb terobe bulan molot nih ke beb maca solawat. Beri Habib solawat si paling mapan. Bu, solawat tade si mapan. Monta beca. Ngiding. Solawat tade si monta artinya solawat si mapan siapa? Siapa? Si beca. Diker beb. Diker tade si mapan. Monta beca. Diker si mapan siapa? Tin anu beb kai gula ni kemana dikir aneh. Apa? Allah. Oleh beb ngoca Allah beni Allah. Oleh mata oleh. Allah beb Allah. Tak apa. Ngoca Allah. Oleh beb. Oleh mata oleh. Cik rengki gini tak ada. Allah. Beda gini pasangan. Tak kau tekat sekuni pas tak gelunyok gigi bengkak. Kain kaki aja. Jadi solawat semapan neka sebecah aneka solawat
Semapang. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneka berina amalan bigule berina amalan. Gempang nyaman. Apa? Empian berina amalan, Bu. Setiap alako perkara baca neka, setiap mare maca neka. Neka amalan tak jeng lanceng gempang demang. Mon memulai sesuatu apapun kebaikan, mulai dengan Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Beni Bismillahirrahmanirrahim, tak usah lanceng gelu. Tak kira baca kaki. Tak kira baca. Dikir semapan saya apa? Saya baca begitu pande. Bismillah, Allahumma shalli ala. Mula mare ala ko perkara, alhamdulillah, Allahumma shalli ala. Cukup. Nah kan beb, Allahumma barik, tahu sama maca Allahumma barik nggak sampean ka. Dina mak lora-lora bae si maca. Mun kakek tak potongan je. Maca Allahumma barik telo are bah kalau pahit apa Allahumma apa kala. Tak kira baca boleh bah. Lagi. Maca bismillah Allahumma shalli ala. Alhamdulillah Allahumma shalli ala. Mula mare sesuatu. Ini sudah amal. Ala aku apa? Bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Lestare alhamdulillah Allahumma shalli ala. Ngenom mah bismillah Allahumma shalli ala. Mare ngenom alhamdulillah Allahumma shalli ala. Ngangkui kelampi bismillah Allahumma shalli ala. Lestare yang kui alhamdulillah Allahumma shalli ala. Cukup. Dia punya sahabat, siapa orang yang memulai sesuatu tidak dimulai dengan nama Allah dan nama Rasul, Allah akan cabut keberkahannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, montrole barokah. Saya pertama semak ka Gusti Kanjeng. Montro semak ka Gusti Kanjeng Nabi si paling gampang lebat apa? Lebat apa? Lebat sholat. Lebat sholawat. Pon sholawat nih kamu. Berapa beb macan beb? 100. Mare bajeng 20, mare bajeng 20, mare bajeng 20. Setiap mare bajeng 20. Montro si genteng dobuna Imam Abu Thalib Al-Makki aqallul iktar 300. Saya sedang 300. Jadi mari bajang Allahumma shalli Muhammad, bismillah Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Berapa sebitet? Menyakel lu beb, ya 20 lah. Menyakel lu beb tak usah maca alako berko bisa. Les kok kakak aja. Terbarokah amin. Montro barokah saya pertama apa? Semak kana. Carana. Nomor 2, montro barokah. Apa? Semak bi guru, semak bi. Semak bi. Semak bi. Semak bi guru. Guru neka se larang telo. Dari guru neka se istimewa telo. Tung. Apa? Kibneka adalah ridona guru. 2. Rekarena guru. Akar kelampi aing aneka semarean bi guru neka barokah. Akar bekasnya guru. Ketelo apa? Nasihat guru. Ridho akar bekasnya guru, nasihat. Neka saya larang dari guru. Jadi montro barokah si pertama siapa? Siapa? Kanjeng nah. Carana. Nomor 2. Carana. Oleri. Sisanya go. Nasihatnya go. Saya kita lo. Orang tua. Orang. Tempat barokah. Orang tua. Orang tua. Makanya kula pesen ke bapak montro di bejre sare reng tua ridona. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Reng tua ridona larang. Selarang diri reng tua neka telo. Ridona reng tua, saporane reng tua, doan reng tua. Telo neka larang. Minta doa dari ibu, minta ridho dari ibu, minta maaf dari ibu.
Orang mundi itu sakereng tua, odin salsala yusalsilu salsalatan wa salbutan. Wangakan rambut. Paham? Orang yang mau tak tepak kereng tua ada remah salsala yusalsilu salsalatan wa salbu wangakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, jerek-jerek kering tua lagi. Jerek. Kareng. Kula heran kering laki niku. Kadang mun ibun mate pa nangis. Ala pereng laki remon ibun mate mak nangis bu. Hah? Anak apa pak? Neser. Dia guna nah. Mulai laku namun ibu mate tak usah tangisin je. Dia guna nah. Boh beb, ibu saya ada guna nah. Habib, ibu saya kok saya tidak boleh tak usah nangis mau tua mate. Boh, pada rumah gila, embuk mate, embuk mate, ya saya matein kakek je. Boh, mata oleh nangis kenapa beb? Apa gunanya menangisi orang tua kalau masih hidupnya cambian si gebe nangis? Montro nangisin ring tua nika tangisin ring tua bektoki odi. Bekto odi tangisin. Ya Allah. Tang kodung ya Allah kodung tang bini Zoya ya Allah tang embu tafla ameja. Je tangisin je. Ya Allah tang bini akerincing-kerincing tang mak lengkaret ya Allah. Je tangisin. Ya Allah tang bini aglawi ngak model tang embu ya Allah angkui keli ngak ondel-ondel. Je tangisin. Ya Allah bini na apa kelampina tang bini ya Allah dulu mari. Tang embu ya Allah ko tang apa ke tak kali cebi peniti. Eke. Ontong ibun sampean tak oleh jaga dari mati. Keng oleh jaga ngocak kakat. Apa bu? Baca keng kok sekejap kat. Tak oleh bu mau nama enjak. Tak anu kok. Bo tak oleh dikip abon bojong. Bojong apa? Enjak. Nganu apa bu? Ngalah sendal. Kebe apa? Napa kecolon tangan anak ya? Sengis menangis. Kita apa kecolon? Ala apa kita apa kak? Ya. Kok mate ingis tangi. Ding odi tak enak re. Cocok. Tak boros kakek. Kurang ajar binin kakek pak. Duri gelek itu orang ini kok. Engkau mau canggol cendeng lagi. Wah, dia. Engkau ceramah tentang barokah, makai kecap dia. Betul aja. Terus lagi nih dia. Terus lagi nah. Pak, reng tua saya nggak pak gi, reng tua. Kadang ya Allah. Orang tua kak dinto teker ngocak kanan diri tak aku watah nahan todus. Cong. Iki bu, engkau mele geleng andin bini nak kakek cong. Iki bu, poci aki bu ki. Cong, iki bu, mon poci lah tak rangkorang cong. Geleng je tak teng deteng. Ya lah 2 tahun dering kok minta jong. Eki bu, akhirat yang laki. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sake ate yang laki. Tangebu, tangker minta ya Allah. Pacakang alako benyare o. Cakang benyare o. Kangkui meleh. Siapa ngojak meleh kotang je sampat di kok mare. Oh bedog je. Lako baca. Nyare oh. Kebe meleh. Gelang. Akhirat ting meleh gelang. Boh reng lake. Ridho na ibu larang. Sapora na ibu larang. Doa ibu larang. Kok can Habib odi tak becer mon kurang ajar kering tua. Meleh geleng ka mekasen, mare meleh geleng sabet ning meja mandia minta doa ke ibu maring kok becer sabet. Alhamdulillah.
kening musibah silake. Tingnya bak geleng ning meja ya Allah. Masuk ke jeding, dari jeding keluar mak lampir. Keluar mak. Keluar mak. Apa mas? Jadi apa? Ano. Apa mas? Jadi ano Ria. Mas, jangan ada dusta di antara kita. Jadi terus nih tamu kecolon ring bini karir. Jangan ada dusta di antara kita. Anu deh, ibu minta meliaki gila. Bah tak tahu mas, man kaki jadi tua, lo paham? Boleh lang darah mah, emas larang, sabar. Burung meri reng tua reng lake, gara-gara andi bini engak mak. Para hadirat, para mak lampir seeba mulja sarang Allah. Boh, bada mak lampir. Baca ngocak sobung, ayo kita buktikan. Survei membuktikan. Malar muka tadi mak lampir lagi. Sifat mak lampir beda telok. Mun reng bini dina tada berarti sampai reng bini soleha. Mun beda berarti kakek. Sifat menang kakek pak, menang pak. Kan dari kakek jak kau jadi bonus biko deh. Bu, sifat mak lampir beda berempah. Beda berempah. Saya pertama. Apa sifat mak lampir saya pertama? Reng bini kebele mak lampir mun alako telok. Saya pertama. Apa? Alang lang laki namri pese kering tuana. Beda. Alhamdulillah subung sing aku. Oke, nomor 2. Apa? Alerekan artanate. Artanate. Beda. Nah, mulai beda. Mun tetang ke dalam melek, bulan musim bekogi, bulan mulai panen pak pengajian, geleng yakki. Ya Nabi ya Kak, ya Nabi. Salam ala. Ningetin bandi kalau nggak kocor. Ya Rasul. Senester bini si Andi, saya tak Andi. Saya tak Andi geleng deh pak arasan ketan. Alerekan artanate. Beda. Mulai beda malam pirah. Nomor telok. Nomor berapa? Malam. Apa sih nomor telok? Kancana mak lampir. Ngotang. Tak pamit kalake gali lobang. Gali lobang. Gali lobang. Lobang kapi tada tutup pah. Oh reng dina. Ini ka umat tajunan nih pak. Mau banyak orang ngocak ke laki ini ke Malaysia ke Malaysia. Reng dina mon ke Malaysia alako apa alake? Nih pak alake aja pak. Dia menang kaki kak menang kaki. Alhamdulillah. Terus agin nih ya. Terus agin nah. Ngocak binan beb. Joreng bini melolo si cako cak. Apa? Reng laki cako. Oke, balas sawi. Balas. Oke. Alhamdulillah Muhammad. Reng laki ne kata oleh cerai. Bu, beda telok reng laki aneka orang laki nyaman reng laki grandong orang laki. Pengajian apa deh mak lampir bi grandong. Kemarin nyiroro kidul kok bahasanya. Reng laki, orang laki. Reng laki grandong neka sifat beda telok. Cek ngosok pak. Gantian ya, anu lah tutup kuping kaki lah, tutup lah. Tak mobil tak kok kempesin kemarin bener tolongin kok yuk. Mun pak tak bisa mulai deh remeng kok.
Masa pas bini ring dina tak nyaman kon. Wah hai. Pon coba masuk ate iki. Masuk KUA lagu dah. Terus Pak. Akhirnya lo Pak Ahmad. Depak dimbang kok ki, bro. Lanjut ki. Barokah, tentang barokah ki. Apa? Ngapa? Apa? Gerandong. Sifat barokah apa gerandong? Gula ayo nyari dukungan. Mun abah mun ngocak barokah bahasa barokah, mun ngacak gerandong bahasa gerandong. Bahasa apa? Yang ngocak barokah guntelok anja. Gerandong. Sifat gerandong beda telok beda. Bu, sampean mau nanti laki sifatnya salah situng dari telok berarti laki dan sampean siapa? Siapa? Gerandong. Mudah laki dan sampean gak dito gerandong, kula nyon tolong. Mpian peleman marina cek laki dan sampean mon bersifat salah situng dari telok saya jobu abi gula. Tolong Bu, tuli porop. Tuli mentae po porop reng lake sementa porop beda berapa reng lake sementa porop beda berapa neka reng lake nyaman reng lake gerandong tung melal muka tade pagi siapa reng laki semintai porop tung rang solat rang menta lang menta porop laki mu tak bejang porop bodoh beb porop naking celengan beb kalah keng celeng kalah paten lempu padeh Arapa mun laki tak bejang mak mentai porop man la yusolli al khair minhu yuwalli. Siapa orang yang tak bejang kebagusan buru dari orang nikah. Orang mau tak bejang tak ada siapa orang tak bejang tak ada bagus siapa Sapa orang tandi reng delem je akal pokal sapa jadi reng laki din namun tandi reng delem je akal pokal koruptor je si taipek ke arah apa andi orang maleng maleng ngecok sape andi majadin hansip sapen odi maling mati apa majadin tadi bintang mon kake di ring dalam mangkana ngereng pak tak bejeng tak apa-apa sareng dalam kada nyari malaikat kenalan sembian nika mon tadi ring dalam nyontolong pak cereng laki kake ne pak benih ring kato geng ring Probolinggo mon esoro bajang kak sibuk Bu mah sengak lah mon bu masih bu deki Allah bu masih bu dia coba Gusti Kanjeng Nabi ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah kenali Allah ketika kamu punya waktu luang ketika kamu kaya kenali Allah ketika kamu miskin ketika kamu sakit Allah akan kenal reng laki dina angano beko masat beko ngano beko pas tak bejeng painga bejeng kada kak sibuk tak tahu sibuk banja Pak Allah tak ngelarang alako si larang deka kelakuan si ageser bektona ibadah kakek mon bu masih bu iya rabi malaikat kakek tak sehat terus kakek tak kuat terus tingkake dekila masuk marsake stroke petok daya Allah dua malaikat datang apa jong
Allah. Beniri ya lembek sing masat beko tak bejeng beyer ya. Tinggi tanya bibi ini nasoro bejeng bang ngocak sibuk iya dia. Ngocak boleh jong. Allah, Allah. Awajan malaikat Allah sibuk. Allah. 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 Allah sibuk jong. Apa? Ta'arraf ilallah fil raha. Kenali Allah ketika kamu punya waktu, ketika kamu sehat, ketika kamu sakit, Allah kenal. Ting sehat, gak megagah, ting sakit, Allah Allah. Apa jangan malaikat? Allah. Allah Ahmad. Jadi neka amalan bu, mun lagi kaki pas sakit, Allah, Allah, baca telo kali, Allah sibuk, Allah. Insya Allah duri berangkat lagi kaki. Sapa orang seta apejeng tada bagus sapa. Sapa orang tandireng delem ce akal pokal sapa. Aneka amalan kebe ajekin laki dan sambian mon sobu tak jaga neka amalan baca telo kalih. Aneka mujarab mon sambian bila kena tak jaga maca neka maka sambian nilpun gula ebri napese 1 juta. Kun baca telo kali amalna pandek darah mabib tinggal kena kakek tak jaga sopu telo kali tak usah seram je semain kopingan sapa orang tadi reng dolem jakal bokal sapa orang tadi reng dolem jakal bokal telo kali sompa jaga lagi kakek keng tak bajeng je apa nampelin colon kakek je lah ini deh repot orang ceritain hadis Nabi ngecing apa tedung kapi ceritain gerantong agelak kapi orang ngajar ring dinar ya terus akin ya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad aing matu aing matu nih kah angak-angak biar maren san. Terus lagi nih garis kuning, tak apa-apa. Sementa porob beda berempah. Si pertama, rang-rang aso. Si nomor 2, sapa si orang laki sementa porob, reng laki kasar orang laki mon kerja coba mon ngamuk nokol mon kerja minta ini kering laki coba nih kamu minta porok kasar masa orang bini eben keben kun gara-gara kebe kopi pakai gelu bini na etan setan etek pate bini na tak oleh pak kun kebe kopi pakai gelu pate dia aku mai tek pate bini dari sambian pak jese ngelai rakianan sambian lebih parah boleh reng laki apa bini nak yang siang etek pak lemah lempaten etom janda deh lesaka lebah demah anjing kok adalah terakhir sebagai penutup saya minta porop nomor berapa nomor telok siapa saya minta porop reng lake cerek orang lake minta beb mau reng lake cerek minta porop engki bodoh beb gula ini kakan ki praben beb gula umur 2 ekor pak bodoh orang beb soki lampe baik kalabing bener kadek ini ngaki beb apa soki lampe nyak pesena abojeng bagus orang dermawan soleh keng sayang ngasih tung beb apa orang ngatuah orang
Tua beb. Umur berapa? Sebitek lema beb. Beban umur berapa beb? 2 ekor. Derma mencada beb. Kalah. Beb, sebitek lema kalah. Soki beb. Kalah. Lampu. Kalah beb. Tua sebitek lema. Mon soki abeje kalah. Tua beb kalah soki je. Tua beb ben tak tahu bing. Apa? 2 minggu waki. 2 minggu waki. 2 minggu waki. Mumpah mate kakek jadi janda soki makun apa namanya alumni katoneka Habib entar lagi ya kebengkon kakek. Kan ku katakan padamu jadilah engkau Khadijahku. Beb, si teti masalah ale beni 2 minggu 2 bulan tak te mate re beb. Le 2 bulan tak te mon 2 bulan tak te mate pa mu patein pa sabar patein do orem mecat ke de kaki pateinnya mama mate no reng dina re nja tak bini reng dina kok tak kok patein kok re sing gak sewa tua sik bini reng dina patein kakek patein aja ku mak de reng dina boleh siang kok lah payah yo setengah 12 ya terus lagi nah insyaallah lain bekto bisa tebangki boleh dalam keadaan sehat walafiat. Ayo berikan pertanyaan si bisa jawab angkat tangan saya itu ting jawab saya itu ting tak boleh jawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan sing angkat tangan kade tak itu ting makilah ngangkat soko 2. Pertanyaan pertama sebutkan apa si gempang apa sih melarat oleh PC 100 saya bisa jawab angkat tangan saya itu ting jawab saya tak itu ting tak oleh jawab ki neng mohon salah pindah ke si lain mikrofon siapa ki pertanyaan adalah derma carana ngaule barokana orang tua. Arek lampi pote nak kan arek. Aing putol korang bani dia aing putol korang lemaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapanya mana kakek? Asma kaula nyamana Rizki. Asma kula nyamana asma kula aneka mencan koida taudihul wadihat minal muskilat nih majelas lesela jelas nih kan jadi masalah anyar apa ke carana ngaule barokah naren tua panika bede telo tung citong ngaule ridho naren tua 2 ngaule sepora naren tua telo ngaule doa naren tua ya betul Allahumma shalli ala Muhammad terbarokah rezekian barokah umur barokah kacet lama dunia akhirat sehat walafiat umur barokah rezekian barokah al-fatihah amin benih terakhir terakhir lagi surban ada si panggempang dia ada cara ngaule ridona guru iya deh mak penitia ya tak apa-apa lah. Ayo 1 2 yang pertama mendapatkan ridho guru, yang kedua sisa dari guru, yang ketiga dapat maaf saworah dari guru. Salah. Bini kodung buabu. Ya coklat loh, coklat. Eki, bola. Eki. Seras mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qurratul Jannah. Mbak Nana. Apa jawab Nana?
Untuk mendapatkan ridho dari guru yaitu yang pertama ridho na guru, yang kedua rekarena Untuk guru. mendapatkan ridho guru aja mah. Barokah guru. Barokah guru. Tung. Kedua rekarena guru, nomor telo nasihat guru. Nasihat guru. Terbarokah sekian barokah ka acet selamat dunia satu lafaz Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan. Allahumma shalli Ahmad. Apa tanda nama lampir? Budi kodung poteh. Kelampi poteh kodung poteh. Assalamualaikum warahmatullahi Seras wabarakatuh. mana? Hamdalah. Siapa? Hamdalah. Alhamdulillah. Seras mana? Hamdalah. Alhamdulillah. Kakek mun lemah si angkui kelampi poteh-poteh deh, iya loh. Make temong kok burung kok. Apa jawabnya? Pertama lang-alang deka suami apa rengi obang deka reng sepona. Eki. Macam sedih nak kakek. Badan nyaman lah alhamdulillah. Nomor 2. Nomor 2 alerek deka artana tetangke. Alerek artinya. Telok. Awatang tak pamit deka suami. Ya, betul. Allahumma shalli Ahmad. Terbarokah tireng bini soleh tekacet lamantunya. Amin, 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 amin. Berikutnya, apa reng Allahumma shalli Ahmad. Sifat reng laki semintai porok. Akak tanang. Iya kelampi coklat deh. Bon saya nggak salah kok. Siapanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Si nggak jungkum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelur aja. Asma abtina Muhammad Ubaidillah. Iya. Jawabna Kak Dinto. Sepertama rang-rang asolat, nomor 2 reng lake kasar. Nomor 3 reng lake cerai. Nomor pertama apa? Rang-rang asolat. Nomor 2 reng lake kasar. Beda terus nak kasar deh. Dia apa maksudnya kasar? Nang. Hehehe, bon sampan kau. 1. Kasar kereng bini kan Pak. Iya daerah mah terusna, beda terusna. Tung. Apa suan ka? Salah. Kodung ijo. Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seras mana? Rusmiati. Mbak nanti. Apa jawab nanti? Saya nomor situng jarang sholat. Nomor 2. Nomor 2 kasar au tabah mokolan. Iya, beda terus nak le. Tung. Jarang sholat. Duh, Mbak Andre hitung batal lagi nih kok. Tung. Nomor 2 kurang lengkap. Nomor 2 Kasar iya pada beda jawab kasar dia. au tabah mokolan. Pada jawab nokolan dia. Kete. Are. Siti salah penonton kecewa. Siapanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma kaulah Saiful Umam. Jawabna situng rang-rang asolat. 2 reng laki kasar mencoba ketika cangu cai. Dari mana terus nanda rumah? Berdua reng laki kasar coba teng agigir bunga teng genteng teng tak agigir. Salah. Ara.
Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 langsung. Langsung. Reng laki kasar mun kejek coba mun ngamuk nokol. Saya pertama. Rang-rang asolat. Nomor 2. Nomor 2 reng laki kasar mun kejek coba mun ngamuk nokol. Mun kejek coba mun ngamuk. Nomor 3. Reng laki cerai. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad barokah sekian barokah tekajat. Selamat dunia akhirat al-Fatihah. Amin. Berikutnya oleh peseban madu campur telur monyena. Ini ringlet. Pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa sahabat Nabi yang pernah cutut matanya? Ning panggung tadi. Ada terus angak-ngakir ya. Oh. Ujian putra jan benya. Sira asmana. Asmana Bera. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Asmana pertama. Kemudian siapanya mana? Asmatan gula asman khairul umam. Kan mam. Apa jawabnya? Saya pertama kita Qatadah bin Nu'man bin Markob. Qatadah bin Nu'man bin Markob. Ya, terus? Saya nomor 2 Samaka bin Aslam bin Huraish. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Walal buka barokah rezekian barokah umur barokah tekajat. Selamat dunia akhirat, sehat walafiat, umur barokah rezekian barokah, keluarganya barokah. Jadi orang yang saya bicara dunia akhirat. Al-Fatihah. Angak. Berikutnya, obeng madu campur telur banyak monyena. Pertanyaannya adalah apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu. Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu. Apa seiran tentang sholat gelek? 2 seiran tentang sholat gelek. Siapa sih bisa? Satu. 2 seiran tentang sholat gelek. Ayo. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Nama saya Ahmad Rofiki Tanzil. Mana ini? Apa jawabnya? Siapa orang seta bejeng tada bagus. Ya. Siapa orang tandi reng dalam je akal pokal. Ya betul. Allahumma terbarokah rezekian barokah tekajat. Selamat dunia akhirat, sehat walafiat, umur barokah rezekian barokah al-Fatihah. Amin. Yang dalam ria. Terakhir oleh surban, oleh melar muka tak ada si bisa eman ke surban. Pertanyaan adalah si saya yakin si melarat. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu. Ada 2 pertanyaan. Tung. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Siapa sahabat si gelek pedang arwah pegek siapa? Terus nomor 2 adalah kula tanya ke Kholil Kak Dinto apa umat nega mak sambil ke solawat. Apa jawabnya? Sampai bisa. Ustaz aja. Kelam pindah bos. Tersalah Iman Surban tersalah Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nyama atina jari. Engki jari. Apa jawabnya? Minangka pedang seeparinge Rasulullah sediri kajuh yang dinamai nama pedang Al-Gawi, asma'ipun Ukasah bin Muhsin
Si nomor 2 Rifai bin Rofi. Siapa? Rifai bin Rofi. Rifai. Lah. Si nengenang. Rofa'ah bin Rofa'ah. Rofa'ah bin Rofi. Rofa'ah bin Rofi. Rofa'ah bin Rofi. Rofa'ah. Iya. Kete. Mansur bener kok. Bini mata. Coba bini biru. Bawa mana oleh kakek bing. Salah harokat bener. Bonten lain. Dari nangetek je. Saya nyaman ping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seras mana? Maimunah. Bah, mana na? Ngetek na. Beda etek buru kedeje, Maimunah ngetek keng eje kaje. Apa jawab nana? Pedang kadinta alagawi Situng Ukasa bin Mahsim. 2 Rifa'ah bin Rafiq. Siapa? Rifa'ah bin Rafiq. Rifa'ah bin Rafiq. Terus Kiai Khalil tanya, apa mak umat sambil ke sholawat terus orang ajunan kiai? Apa jawabnya? Dah, 1 2 kete. Jajar. Iya marah. Lah iya masalah maca aja sih ya. Ya. Siranya mana? Khairul anam. Eki. Jawabna. Pas emak daga gedeng Nabi polana sakapina beda dengan kanjeng Nabi. Cenek. Eki. Sahabat je sahabatnya. Kenapa? Sahabat. Oh sahabat yang pertama kan toh Asmana Ukasyah bin Nu'bin. Bin Nu'bin. 1 2 kate. Bin Nu'bin jah. Ada santri mata dia simeter je. Beli todos. Coba ada. Boh, tak pintar dah remah jadi bini na Habib jah. Seranya mana? Zulfa Maulidiyah. Kenen di mana tukang salon? Kenen sih. Siapa mana? Zulfa. Kakefa. Maros koros kakefa. Apa jawab Nafa? Pas semada kan Nabi karena setajana badan kanjeng Nabi. Eki. Siapa tuh siapa nyaman Pak? Sama bin Aslam bin Quraisy. Apa? Sama Kas? Ukasyah bin Mahsin dan bin siapa? Bin Mahsin. Ukasyah. Terus itu nggak? Rifa'ah bin Rafiq. Rifa'ah? Bin Rafiq. Bin? Rafiq. Taufik. Rafiq. Afik. Rafiq. Gosek ada. Siapa ya si pertama siapanya mana? Ukasyah bin Mahsin. Ukasyah bin Mahsin. Si nomor 2. Rifa'ah bin Rafiq. Bin Taufik. Rafiq. Taufik. Rafiq. Taufik. Ya betul. Terbarokah rezekian barokah. Maju wing. Teka aja telah matunya akhirat sehat walafiat. Melal buka barokah, tireng bini sebuah barokah. Allah maftah ala fudal arifin, alimha ilmu ta'wil, wa yahdi ila sawi sabil. Kama nawa salamun salih, dari tireng bini si becira si bisa mampu ngareng tuana. Teka hajat, selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Amin. Terbarakah.
Kadinto si bisa tina atau laki melar muka barokah, melar muka manfaat iki Surban jangan ada. apa? Mendan surban. Korang. Bocang boleh mon korang. Apa? Surban. Oh iya kelepay. Melar muka barokah ki. Amin amin amin. Allahumma shalli Ahmad. Boleh.